Hoy! Bugnaw kayong panahon tungod sa bagyong Christine. Maong daghan kayong nihatag nako og kape poro. Wow! Poro hatod-hatod og istorya. Ha! Buanga. Hi! Agoy sa muka. Hi! Dapat daghang moto diha. Hoy! Agoy sa muka, girls. Kamu na sab manguyab eh. Kay gikapoy na mi oy. Gikapoy na mi nga gibasted ba. Sa muka oy. Pop-up doll. Agoy. Agoy. Pobre pa ta. Nya palahubog pa atong asawa. Agoy sa muka. Wa na. Yabo. Ang baso. Pop-up doll. Pop-up. Ops. Dili ka palit og ballpen. Pero makapalit og sigarilyo. Agoy. Sige pa. Bisyo. Ops. Agoy. Gusto kay ka mutilag ice cream. Nya di ka kamao mutila og tuldok. Agoy sa muka. Tila po doy. Ako'y tambag nimo. Agoy, grabe. Kung dili gani ka sugton sa babae nga imong gipunguyaban, so sayo ra gana. Tsulala. Agoy da sa muka no. Agoy. Makapurdoy man dining relasyon. Labi na imong uyab magsigil og libreng kaon. Agoy. Sa muka. Sa mo tagula kay kwarta. Agoy, buslot bulsa. Papa dol. Agoy. Bisan asa ka ibutang diri sa kalibutan, kung katol kag kamot, pirmi gi ka manghilabot. Agoy sa muka. Papa dol. Agoy. Imbis nagaipon, nagainom. Unya may pinaan likaon pa. Nya di kuli sa balay, buslot bulsa. Agoy sa muka, sitwasyon na. Papap dol. Agoy. Sayo pa gani kayo, wa na, nisulirap na. Agoy sa muka. Sana pamahaw. Papap dol. Hala, gwapaha, gidoy. Ayoy! Ang ganda-ganda mo. Ang ganda-ganda mo.